So ngokubika zwena kezizwe ukuthi kodwa sasizibeka
Uthetha kulapho ukuthi baba kasicela baba umuntu othenga u-350 masisuse la moto uzawubhatala i-350. So sathana sathi Thixo indawo asihlala nayo kodwa ke ukuba kuyazenza sinawo umhlaba ekhona sale engaphansi nangayo kamanje kusisebenzisa asisebenzise kangako nathi. So oba lomzuzu sizayithatha siyisapha nangayo wazi wena baba ukuba kwenzeka ntoni. Ekubeni ibimile ime nezinye yathi sohamba yona yodwa ngoku kwamachuma uthe senjalo sejongeleyo wathi umfundisi ingalinatha linqoqanga sesithatha imoto saziThixo sibheke phakathi saya nyani sithe kasiya waya andazi leyothatha ntoni xa esithe bhenki iwayiphazi ezimoto zisusiwe and zikhutshiwe aziqhawukanga zikhutshiwe zizobonakala uba lo nto bezikhupha aziqhawulanga bengazifani.